I dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Naš kanal je Serbian Show, a sa vama su Luka, Ljubo Sabo i Čepo i danas nastavljamo naše Minecraft preživljavanje. I idemo da nađemo izlaz, da nađemo neku drugu pećinu. Ajde Luka, gdje si? znamo izlaz samo da nađemo neku drugu kućinu. Da, ajde Luka, nije tu izlaz. Jok nego šta je? Znaš da niš nije. Nije, Ma jok. nije, Nije, jel? nije. Adios. Nismo bili ovdje malo pre. Svinče. Ušli, nismo ovdje. Nismo ovdje. Ali evo ga sneg. Ali nismo odušli. Dobro. Ljudi, mi ćemo vam se javiti kada nađemo neku pećinu, pa hajde. I ljudi, evo nastavljamo, našli smo pećinu, odnosno ja sam našao, nemoj ovdje da padnete. Ima dole voda, može. Nemoj, umrijećeš, ja mislim. Kolika je pećina, brate, ako je ovo ravin, ja se ubijam. Nije ravin. Ne! Uj, dobro, Čekaj, živ padnem sam. Drugi. Živ sam, ljudi moji. Živ sam. Da li ću da budem živ ako padnem tu kod vode? Ne, beži sa voda. Dobro, ja ću da budem živ. Ja mislim da... Kolika pećina kao Luka, uplašio si me. Dijete ti pakistansku. Evo ga Iron. Nemoj da mi ga Iron. A nemoj, brate, Luka, po meni se rastu. Jeste Luka, seljačina. Liga. To je neko drugi pokupio, nisam ja pokupio. Evo ga. Iron. Ljudi, a što idete na dole bez mene? Liga. Šta je? Pa sam si pored mene. Ti radi. Ej, pomoć. Beži bre Ljubo. Šta je? Umeri se Ljudi, Aj, izvini. a ljudi bre čekajte, gledaj gdje ste vi otišli. Evo ga tepa. A to govno se penji gore. Ram, pam, pam. Ovo se penji gore. Ima tamo nešto. Čekaj da napravim još bakalja. Šalim se bre baki. Aha, umeš da izgovoriš. 3. Čepo, ti imaš 4 srpskog. Iron. Neka. Gdje ste vi? Pa samo ti sam... A vi ste na tu, to volim Iron. Savo je Iron Man. Znate li film Iron Man? Ima i crtani film. Ja sam to najviše volio kao mali. I za to volim metal. Joj, gdje sam upao. Joj, kod Sava nekako. Ljudi, kad bude Savo rođendan, donesite mu magnet, on voli magnet da privlači metal. Samo mi donesite metal. Metal, magnet. A dobro, Čekajte može vas metal. dvojica jedno. Samo donesite mi metal, nema ništa. Vi ste kralje. Gore čepo treba. Gdje je bre Ovdje gore? nismo pretražili, ovdje nismo. Ne! Ko me zakopao? Ja nisam. Ja nisam. Verujem da je Luka. Luka, on ti je... On je najveći. Jesi zakopao? A što si me zakopao? Luka, što? Da osjetiš ono kako je čepo bilo. Luka, A ti si nisi kopao, jel? Ti si nisi kopao. Ti ga nisi zakopao. A daj bre Luka, beži bre. Luka nemoj. To ti je. Jedi boranin. I kako sad izađe, nema kako? Ja, evo, sad sad? si iskopao. Ne znaš gdje sam. Ljubo Znam gdje si. Luka. Bye. Znaš bre. Pukao mi kramp, brate. Hoti. Ljudi, sad ću da napravim svima po metalni kramp. Napravi, meni treba... Meni ne da moj... Ja ne dam moj metal. Ja ću da napravim za mene od... Samo, ja sad ne pravim kramp. Ja, tebi treba kramp. Samo, ne treba kramp. 2 uglje dovoljno. Ljubo, jel kupaš ugalj? Kopaj bre još. Luka. Ja ne mogu više, nemam. Evo sam ovdje. A tu si. A tu si. A dajte kako je. Kako je fuklo. Fukla. Joj. Oj. U ovo si lazi dole, dođeš ti kod mene i Ljubisava. Ljubisava. A što si se razvao tako? A da, zbog servera. Gledaj ga. Joj. Što je voda? Samo gdje ćeš dole? Gdje ćeš dole? Samo gdje dole? Jedno radim to. Savo, ko će metalni kramp? Ja. Evo, Evo, koga pokupi? Dajte mi ga dole, bakni ga. Ja.
Baci mi kramp. Dobro, ovo ću ukinuti sljedeći. Baci mi kramp. Od čega? Od metala. Dodao sam ti Metala. Dobro. Čekaj, sad ja ću skupim gore. Drži Luka. Šta je? Aj, daj ga. Daj ga mi. Kako se zove? Ne, je dola lava. Daj ga meni. Lava neka. To je. Daj ti mi neki metalni kramp, koji ima dva. Ja ne. Ja nemam dva, ja imam jedan. Imam jedan. Dole je lava, dole je lava. Ljudi, možda nađemo u drugoj epizodi Džamante. Džamante. U trećoj misliš? U drugoj. Vidi ovo čepo, vidi fora, brate. Ajde je bolest. A. Dajte mi, brate. Aj, poželi Ovo je sveti sad. Da. Kuka da to? poželite. Bog ga je posadio ovdje. Znači to sam ja sam Bog. Čekaj bre, budalo da napravim. Davaj mi. Samo da napravim neki. Ko ima kramp? Ja. Ja. Drveni. Ovaj bre. Tamo. Kameni. Kameni. A imam za mene. Evo Savo, napravio sam ti metalni. Dođu vam. Ali imam, ono, već mi je... Već ti je napuko. Nisi. Jeste vi dole kod lave? Ne. Mi smo kod lave dole. Ja jesam sad. Nisi ljubav. Sad jesam. Nisam. Kako sam najbolji na... To! Samo, pazite ljudi, lava. Ja nisam vidio nje. Čekaj, daj da zakopamo ovo. Cucni. Samo odi tamo. Cucnite ble. Nemoj niko iza nekog da ide ili ispred nekog. Idemo ovamo gdje je Savo. Kopaj ugalj. Ljubu treba. Ljubo, ajde. Lapis lazuli. Kako njega s... Kenja. S Kenja. Kenja sam rekao. Kenja. Aj. Gdje ste vi? Nigde dijamata. Evo, ako budemo našli... Čekaj, Sava. enchanting table. Ajmo gore. Čekaj Savo. Budemo našli dijamante i obsidijan. Savo ode negdje tamo. Ajde, čepo si Ajde, ja ću... Ajde, tiđi. Ja sam ih našao. A da nema veze, bre. Dijamanti! Gdje? Evo su! Čekaj samo da pokažem na kameru. Čekaj da pokažem na kameru. Ti ideš, ajde. Svi po jedan ako ima 4. Samo zaustavi vodu. Da. Čekaj, osvijetli tu dijamante. Eto. Gdje su? Osvijetli. Čekaj gdje je Savo? Evo su ispred tebe. Beži ljubu da... Čekaj da okopam dijamante da vidim da li ima ispod još neki. Evo, ajde. I jedan. Eto ću. Čekaj, beži Savo da vidim ovdje. Sad ja, ima 3. Ti si skopao. Nisam, nego si ti Savo. Mene nisi. Mogu ja posle. dobro, kod mene. Ja ću posle. Ajde, nije Sad ja. bitno. Ajde, Ljubo. O, ima još. O, Ja sad. a Ljubo je iskopao. Evo ima još jedan. Ja. Ajde, dijamante Nemam daj. kod mene nijedan dijamant. Ljubo ti je pokupio. Pa Ljubo je pokupio. Samo mi je pokupio. Samo mi iskopao i pokupio. Nisam. Imam jedan kod mene. Ja nemam dijamante. Pa ne znam. Ljudi, dajte dijamante Savu da drži, da budu kod njega. Ljudi, nastavljamo, ako se čuli možda neki glas, to su Lukine sestre. Evo ti. Samo dijamante. Evo. Hvala. Eveti, Luka. Izvinite, ljudi, sad ću staviti pauzu, Luka mora do WC-a. Evo, nastavljamo, ljudi. Luka se vratio. Eto. Olakšao sebi stvari malo. To treba tamo. Molim. Opet ti po sobi. Neću ti ja to dozvolim. O. Ako nećeš ti da mi dozvoliš. Neću. To je moje. Moje dupe. Ne, može tvoje. Savo, čekaj me. Stigla ti je poruka. Ljudi, evo vidite. Počasku. Vidite smo našli dijamante. Da, Vidite, ako baguje Minecraft, to je samo zbog Mobizena, ja mislim. Ja ću pa jest. ne bagujem Minecraft. Ali na Mobizenu malo baguje. I metale. A daj vrate. Brate, dijamanti, ne može mi niko ništa. Ljudi, dođite ovamo, našao sam još jednu pećinu. Onda gdje ste našli dijamante. Obsidijan, najbolje iskopano. A, tako nam dijamantski kramp. Jeste, Savo, koliko imaš dijamanata? 5. Napravi dijamantski kramp. A dole ispod lava. Ajde, u sljedećoj epizodi ćemo to da uradimo, ajde.
Ajmo, majstori, idemo. Dođite Možda ovamo. budemo napravili već dijamantski. Ajmo, Čepo. Pazite ovdje lava. Oba. A zašto će nam obsidian? Pa da napravimo nether i tablu za čaranje. Aha, dobro. To O, je. i gledaj, zavrtili smo se u krug, pa... Jeste. Nije, ja imam neko izlaz. Čekaj, samo, gdje ćeš ono? Gold! Kako smo promašili? Gdje? Evo ga. Tozla, brate. Ja volim tozla. Ljudi, ja mislim da smo u ovoj epizodi sve rude našli. Mi nismo jednu emeralde nismo našli. Dobro, oni su baš rijetki. Ja ću- Da. Njih ima u, ne znam beš u kojem bajamu, znam da je neki bajam sa planinama. Prvo, To imamo uvijek jedan- kažeš po neki put bio, po neki put bajam. To imamo u jednom svijetu, ja i Luka, imamo emeralda, ljudi znate koliko. Samo da znam. Opa. Beži Ljubo, Idemo udari. imamo još pa nisi izbrisao Jel sve. to kod... Onaj izbre svijet, sa emeraldima što smo našli Kako se Metal. zove taj Ja svijet? Stavi, Ne znam. skopaj tam metal. Ne znam bre, onaj tvoj. Ali kako, ne znam kako se zove, onaj tvoj, pa dobro onaj tvoj, ne zove se tako. Metal. Evo, Čepo, imamo idi ti. onaj uga. Jes, daj se posto. A ovdje gore ide sad, nema šanse da sad se spušta. Evo, Da je kroj. evo to ti kraj. metal. Evo. Evo ga kraj, upravo je Ljubo. Ja još malo mogu... Meni je delo. Dobro, mi nije baš meni, ali za mene je. Ja imam 33 za mene. Ja, dobro, ne baš... Dobro, ti imaš, ali to ću neki podijeliti. Gledaj sad ovo. Tačno imam sad za mene. Ljudi, ne morate toliko da kopate ugalj, pošto Imamo dosta. stvara se ugalj dosta na površini ovako. Kao ruda. Gdje si, Čepo? Ajde, ja evo idem ovamo. Imamo većine, mojmo nimti ćemo grevili da bi parili. Gdje ste vi? Ja i Čepo smo. Dole. Jaj, gdje je dole Ljubo? Dole, ja otišu gore. Dole, evo ga sa. Gdje je samo većina? Ajde ti Savo, idite ti Savo, ja i Iron. Idemo dole, Iron, evo ga Iron. Čepo. Savo, čekajte nas. Samo je evo ga ovdje Iron i lapis. Daj meni lapis da pokupim. Dobro, ja ću da pokupim tamo Iron. Dajte meni. Dobro, sam Ljudi, Ti voliš Iron, ne? ljudi, Savo je bogataš. jeste, ja sve. Gdje si, Savo? Našao sam dijamante, čovjek. Gdje si, Čepo? Luka. Evo sam ovdje kod Savo. Brate, Wow, gdje? Opet i to 4 evo su ovdje. Gdje je Luka, čekaj. Iskopao sam jedan. A čekaj da snimim. pa pokupi. Ajde, gdje si Luka? Pokupio sam jedan. Ovdje. Daj mi neki šar. Pokupi jedan samo. I, a gdje ste vi? Ja ne znam. Pa vidiš nam nikove. Sad ja. Više i malo. Sad ja. Dobre, idemo. A ja? Ajde, Ljubo. Dođi Ljubo. Čekaj samo. A Savo što iskopa još jedan. A da. A sad će Ljubo bre ovaj jedan koji je ostao, šta ti je? A? I onako Ostao? ja jedan od malo pre nisam. Evo. Aha, evo ti Savo. Pa onda što da kupa Ljubo? Evo ti iskopaj, ajde Savo. Neka ga sad kad je Ljubo došao. Ja tako da kupaš Ljubo. Ljubo propadneš. Gledaj, brate, koliki je. Evo ti, Savo. Ne, Grevel. ko je bacio ovo? Ja ne znam, brate, ovo... Ode, brate. Mene opkolilo. Neko je nešto uradio. Ne znam, možda ne. Ljudi, Ili kamen postavio. ja i Luka smo zatočeni, ajde pomognite nama. Ja kupavam, Gdje ti, Savo? Ovi na drugu stranu. Luka, ja i ti nemamo nigde da idemo. Oni imaju da se vrate. Ajde nas otkopajte, brate. Ne znam gdje. Pa vidite nam nikove. Pao ti dole. Možemo gore samo da idemo. Pao ti Gdje dole. je bre gore? Savo. Ajde. Čekaj ti, evo vas. Evo ga. Evo, teka neki. Ej, koliki je Kad je put? Ti. Jesmo pokupili sve dijamante. Jesmo. Ovdje ne možemo da prođemo. Metal, Dobro, pokupi. Ja ću da ovdje da prokopam put do tamo. Ljudi, imamo novu vest. Koju? Imamo 9 dijamanata. Jeee. Opa! Pazi samo, pazi. A malo da odubi. Piši, nema nesigurno nešto vidimo. Joj, samo stvarno ovdje. Ljudi, ja sam ovamo, jel vidite? Vidimo. Ajde, Luka, ti pa. Pazite Da ovdje. prolaziš kroz mene, mogu sam tvorim i čao. Da. Da, i čao. I Ljubo odu, i čao. Vidim da i ovdje ne završetak. Ja, brate, našao one dijamante. Brate, aj Luka, smo u ovoj epizodi srećni.
Da, ja i Da. Zavo smo sad bogataši. Još neko ako nađe i on je bogataš. Dobro, ne bi. Nađu! Jeđu. Šalim se. Ljuba, nemoj da ih pronađeš, ja ću. Možeš da završeti. Šta ti je treba? Ja, Da nema veze bre šta ti je. šalim se. Znam.